Nienda kukethia watinda ta musesia wa Mutongo TV na ndutho cha nthini wa kilungu cha Uiiti muthenyani wa umuthi ni kwatia ni wende na kutetheka kwisila kilunguni kitu kila twithite twinenania yulu wa mauwau kibathokanio ala no tukwata ithi ta andu na indi ni na daktari wa studio na nienda umuthocha tukethie na tuendea na uneni na no twatia ni nthini wa Facebook ila ni Mutongo TV tunenania kwisila nambani tutumane mukubi ili 395 daktari. Yes. Alipokuwa. Asante. Kwa masito ya Dr. Geoffrey Mutuma na numere from Zambes Hospital wa Nairobi South Sea lelo ni wa mayo na kingine zia kuni kili muno wa kanza dini wa Kemri. Ni mubia na ndi muthenya wa muthi twithi watu inene ni cia yulu wa kwimbania kwebu kana ilaita wa gas yi ivuni na kuewa nevu. Yeah. Twambise na uba gas. Zeve kwithu wa yusu ite. Yeah. Right. Kwa ando ingi muno na matukwano pe ando ingi mena thina webu ukaisaidia mundu ewa ibuya kithiburanetie okizia adale kaleuka nini ewa ibuya uswa na ukizia mundu ewa na gas nyingi na ukizia saingi kuthicho kwake kwina thina muno kana ndio thicho ato na thina uyu muno withire kwa wingi na kila kiu contribute na kila kiu tumandu na thina uyu ni kusaidia andu meya leu ula refined kana leula musunge na nicho kitumi matukwanu pe andu ingi muno mena thina webu kajethia mundu ibu yake nibunanitie na saingi ni kwalia na saingi uzia ikilitiki kinu chambe ni kana ebu kana meithi saa cionthe kana industries kala siendete na itembete nicho kitumi saingi ni wa mundu ewa ena nzoka sianda kana ewa ibu yambanya kururu no kese thasa inge ewa yamba muno ila winanza muno ila no mo kana ila kwa ilende pale kuza paile miri ya idwa zikiti kuma mapa memeone ibu na mondo se pe ila to beta peristaltic movements there sasa on the maku kana miri yaku is moving kana ni kutembea na hicho kitu masaingi wisa kwethia nini kumya wasia now ila mundu wina ngasi wisa kwethia ebuni ya ungama na miri ya kana mama kana the intestine kana colon si kutembea na nicha ungama pio na hicho kitu matuku maingi ila waka hospitali na waambia wanata wakwa kana nokola nebu kana ibu ya kutembea muno ni tukwata atu kama kana peke ndukimbu kana ebuyu kana na thina na ndi no matuku maingi ni to saino itawa the stethoscope ila tikia matu na tukili ile bukwako tikisisa tikimandai zo ebuyu yaku wasia waku ni muoleku kana ni muongeleku kana uipo itumita bowel sounds nondo ila tikia stethoscope na tetu kisia ebuta tikisa kalikoe nitemana wasio usuni museo kana wasio usti museo na kuma bubu nitunenga the diagnosis kama in the one day now niki ando medwa matena mena ngasi na ibuna negla meta constipation muno indi na mina kwa sana kana matuko maingi wisa kwethia mundu ela leu utena fiber ni leu ula ute musunge muno ila wala chapati kana wala mandasi kilungu kiasa ibu yaku ni lazima ibu unanya kile pinda nondo sina fiber kana zina kila kituma miri yaku wisethia ni atembea na mituke muno na ila waya kinu ta sukuma wiki kana wigaya kinu te babai wisakethia miri yaku ni atembea mituki na matu maingi ni wathichoba kubikila muthenya lakini andola maisa muno this common they know with muno kwa aka na aumelanini nundo akala na aumelanini below 40 years muno maikwenda kwa kitheri kana sukuma na ndi sine kisiatiwa sukuma wiki siatiwe nundo siasa wana ndola matena mbesa alama na mbesa maisa nama kwa nundo ndwe na mbesa wa dhawa sukuma wiki the wiki mpaka indala na evike na hicho kitimi peke ndo ta develop ye in Kenya muno ba kamba kuitoka sethia wona mundu kitheri we expect mundu ena thina wa mbesa kana mwona mundu ya sukuma wiki we wona mundu ena thina wa mbesa andu ala maile kutha nesa na ndola mekuya na makaya chipsi
makatha chapati makatha mukate wa populo na muno ila waya maleu as onthe ibuya kuyambia obunana mana nundu ina fiber ina leu wa kuthia leu longo zete ibuya kunia tembea na mituki na hicho kitu matukwano gas na constipation kada ibuku buranya na kuya na gas is very common na uzuni wa within muno ila andu muno moka kutwana ndini hospitali na te thea mena gas kinu chambe tika x-ray yebu tukasisa ebuda kuthiliata that's then dineka muno x-ray yebu lakini matukwano ningwika x-ray yebu muno nundu weke x-ray yebu mundu ena gas weza kwithia leu wake pe bandu umbanie na wikusonga ni kinundu peke ndu kosete na wamino kosa wekalabu muno ni uweta thina mwingi muno na leu utasonga ni mbwa wete chapati na biando wiya chapati wiya mandasi wiya mukate wiya sausage na wiya chips leusu wikala mwene kwa kuna wisonga no yuma nijo adomethwa na gas na constipation okitha saingi wiwa ebuthi na wakwata okitha wakwata wiwa pando bena kabolo okitha nundu colon kana the intestine sikite kuya lebubu na leusu wikusonga na banini now thinosu no thundo wibo kwa wingi muno na in fact kwa mwakoyo no dando ingi mena thinosu niki nundu matukwano teketoya leula wa mukamba leula taisa tene teketoya nundu matuku maingi ukalukula mundu ila wela kuya kitheri long time matuku maingi weta ngima wa mutula musunge kwa chapati kwa nama kwa chipsi no kisa ona makopsi waya in fact nanga the best example ni kanomane indi tende nundu uyethi na wepo kwa wingi muno matukwano ukalukula mundu aila kuya itundende ando ingo na mayaya ona mayisi na mkule tunela wela kuya ekwa ne thiyo ayo tie tunda lakini ando ingo za mena thinoyu wa constipation na gas wetha mundu ena thina na ewa ibuya ke thumu na ndeo thicho na yailu na yakalo it creates a problem na pe ila wize they have make better food loading akasema ukita load kana ukita kuya leundi ni wa mwene kwako data store exactly na hicho kitu matukwano we are so used and waingi kwa chani last mode saine last mode samosa za last mode na wa make kuya ta routine do ya nondo kwele kuya embano kwanza kwa mwe wako wa make store ya leu ekale kale store no logi kala fridge ne eka ku make kuya kana mwe wako the store for the food ila okwanza na ila very necessary na hicho kitu matukwano nondo na myakosa thinosu ne we kwa wingi muno na pia ndweke mena thinosu na nditeka the treatment is very easy chambe nondo nitithwa since mundu ena ngasi kana ena constipation twara na na sisi ndu lengi sira thinosu treatment is very easy unenga mundu ndawa ukazana ni wathambia bwi yake na ni wathambia mithi yake na is I mean that the problem goes immediately within 1 day or 2 days with the notion wanda with la tunu ndamino penda ndo nenga mundu akajwa kana jelly tunenga ukajwa awamina kunywa wamina kuthambia bwi the notion the la wa gasi na kubono wakana the constipation na kuse that saingi ila una thinosu ona to pass ya gas no passing gas is normal with that we don't pass gas at all na sometimes ila thino wengi pamono nundu maybe ile kwithwa the endete from kajo ya dete saingi ni yonkamasia peristalsis kana that contraction ne yambia contract opposite uyegisa ni wambia otavika and that becomes a serious thing na hicho kitu ila mundu wina gas kana wina constipation kana ibuya zimbanetia ndetya asero kama na what na wepa nende tutona kweka na ila mwe kana mwe waku kana ibuya kana meri yaku yambia kwethwa na leu mingi nugaza muno leu sunu produce ya sumu na sumu osu nutuma mundu ethwa emu na kethwa na another complications na njo kitimi kuthambia bu kile pinda na kuya leula urona kuthambia bu petha pe maana muno kwa mundu kile pinda na njo kitimi pe mindo and mana meta
colon cleansing, which was mainly in Nairobi because they are ando methi uthamba ekekwa kiwonde no methi na kaza ni watha, but it's very good procedure but it's wrong one. Nundu kila kisioni ukathambia bu naturally ti wekiwe kiwu we say there ne cha thambia bu yako na hicho kutumi kindu kidai cha common na you I don't know kana ni practice nowadays. Nundu we discourage nundu sai na complication ningi muno kwa kanundu muno aka na some few men my all other on the me kula munini below 40 years nundu after college na membi waandikwa disi niki andwengi mona mapanishia wa ila mananga wankethari from Monday to muno ta boarding schools kanona musi ala meane in the rural area kila mwana wetha kitheri kila mwana ku wa mino kwata wea no karamba sauza kitheri nyindi kwetha na siku mawiki nundu pe kudukumo zaidi andu maiza noni sasi on there na makopi sasi on there ukitha ndo kuona cops ndo kuona siku and those that's the right food na ukitha mundu the college kana amina college na kwata wea aisa chips na nguku na chapati na sausage mundu akata na thina na nicho kuna in of course ndio tuone na yo kiduke cancer ya colon yipo kwa wingi nundu ila lewo su wekala mwene kwako nela muno la wa nama red meat muno na ya kada mwene kwako i produce a toxin ila ituma mundu either with cancer of the colon na cancer of the stomach like tell nambo yipo kwa colon ya cancer cancer ya colon kwa une kawaida ebu kwithi wa yiyambania nundu ni methi kusonga na ebu yiyi mundu datavika ni methi kuthi opposite direction exactly ando imaile kuelewa kiu kwa mundu datavika nundu labda liu ni muthuku kana ule ila wathuka ila wala le muthuku nundu the normal reaction da mwi uyetekela le uthe ebu kana methi ni we muthuku wambia that process again out cancer yes kutabika ni protective mechanism no ndo na okoa ila mabui makumatemo wambia okoa kana ila wa meleke tukiteke sio kwambia okoa wambia okoa ndo ni normal reflex yo say that ni chambia kutoka kila kitu kitu kipala ki enjo kitimi ila wambia otabika the movement ya nicho kitimi uyambia otabika wai buja yambia moves in a funny way nekana was there no atapeka so that's a protection mechanism ko is that the opposite direction as to me ila wa legusu womba ni abu ebuka na womba da medine na we kala kunukiaza wambe ya utapeka no wesa kwetha pets move we pa yande na lewe kwenda na simozu ko kisa ne wambe move outside no ndomwe na la wambe kwega na kwetowa kana kwetowa the body they react very fast umesumu ndine wa mwene kwako enjo kitumi kila tukita food poisoning whether food poisoning whether na sindu ile either kutavika kana kwetoa kana both nundu leula we baulo reaction ya body weza kwetha wenda ume na weta kira tavika na ba yande pio weza kweta kwetoa na kana weza sumuzu no uma ko that's a normal defense mechanism of the body paupa ikikamba no kisumukebe kwa wila mundu utemu wau na ibune ya imbania na atavika twase ni kawaida kutabika ti kawaida ni chao kutabika is abnormal na kinu chambe kutabika ni wona ni umwe wa mundu uzune muo kutabika tabika di normal nundu normal ibuja le kutai move nesa na ndu while or the down uyele kuka up nundu wa milika ba no down wasioka igibaulo that's abnormal lezo kutimi mundu akwane ngutapika you must follow no lazima wate umane thina wiba nundu pewanya mundu ena thina nundu kutapika ti normal no ndumwe na kwitowa ti normal yes ila tuweta kwa food poisoning tiko kule witha ukitotungwa ume nundu ni poison uya ile mwini uya kwa mwini kwa isuno twasie you usuwe cleanse ya umasi yake kwa kila kimwe is a normal body defense mechanism ni mwini ita kawaida normal kwa na poison ni wa mwini ti kawaida yani ko umia ni wailete kuma exactly correct that's correct that usuno na inde musaisi tu ambako Saudi omo wanda tikanini ndukadiba sana tusiokethete tuwasela balanda kitali na weta yulwa colon cancer nikenda tumini kilungito muthanyani wa umunthe ndukadiba sa nitusiokethete